Ikaduano tiga minanyi Paulo ji Timothai. Ikaduano tiga minanyi Paulo ji Timothai. Ikasano rakwa fatwatek. Ya kerana si Paulo ko. Lam suinanyi mataduto. Nyipam nekananyi Yesus Kristo. Livu no ciri-ciring na. Ya kerana yaku ipilimuango mina ciring na jaten ni Kristo. Ipakaptaso tomeyono nga ikaveno parda umrara lainnya. Imura namo Timothai akmakoy anakam ko ipitigami imo. Inawi si iturunadimo ni amataduto. Akani Yesus Kristo apanyisingenta. O pangangarilawana kano pangangasyana kano ikapiyano ununod mo. Yaku yisaraji amataduto. Naman kapiyangay kano inlinapo naman. Ayaji milimutang so nakem. Ayam raralay niya. Yamang dino kuminorido magap. Akado maro. Uyako kapakanakem di mo. Takumanakem mo katumuna may kawuwi asya pacisyayan ko. Suku to daji ngamo giso kakikayu ko makacitaji mo. Ta jabu kaji ko narayan makacitaji mo. Taku katengan wo nakajalasan no ununod mo di amataduto. Akmara nasang ununod mo si amataduto yananyiman man maji lui akes mo. Akani yonise aina mo. Suku anuingan jimo yakman sang. Amuriwo yaku pancenya jimo. Makuyat ka may varian. Ta naknakmen mo uyuyat nituruna jimo ni amataduto. No kaparapong kuso limako jimo. Ipinorino ka kwapa. Tau seri naniturura na jaten ni amataduto beken ikalmano ununedta. Ta ikuyat no ununedta kano iyano pangangarilawanta kano apiya pangtuktuanta. Uriwo jimu asneki melimang ni Yesu apanyisingenta. Jimu maci masnekan yaken niptengda magapso farena ni Kristo. So apan mo so alalauta. No kapilimang tano mapasari ciri-ciring. Tanasidongan imo ni amataduto. Iyawo ni mangap jaten mapanup jaten. Umanod ja. Beken umagardo kapiano icicirawata. Taya umagardo nakenakam na kano pangangarilawana ni amataduto. Tano kajinapa ni mga mauganso karawan ni manakem na ranawo katuhoy na si Yesus Kristo sumidong jaten. Yarana ni mangununong akmansang na sidongan jaten. Tayarana ni megakasi Yesus Kristo ya mapataradang jaten. Uriwo jita nyari no kawakwakta. Ta amyan rana jaten so tumiyono ikaveno pada. Uri rana ipancina jaten do mapasari ciri-ciring na. Nanyipamnekan yakanyi amataduto. Livu-livun melimang no mapasari ciri-ciring na. Ipang nanawuso tao. Uriwo yana ni yapwano alalaw ko. Jaga. Tayako katen ngan si Yesu. Ayako ipigan ngan. Suku ngan di Yesu makasidong jaken. Mapifareso farina. Mangido ararono ikipirwana mai. Pakanakmen mo manuyong nanawo. Ninanawo kura na jimo.
pangurayanmu. Jimo to naribuan o nyimangap mo pangangarilawan. Akano nakenakemo di Yesus Kristoan. Tawuriwo yung kadno machikagop di Yesus Kristo. Uriwo pianganan mo no isidong na di mo no seri. Yamenjatan. Kaprat mo do manuyong nanawunani yamatado to. Nituro na di mo. Ipilimwang mo. Mukatan nga rana. Utawura na do ya siya pungso ya sira mamimiya jakranyaken. Yakman sang si pekelo. Akanye imo kene. Jakranyaken. Inawi no ikasinanyi Yesu panyesingan tasi unesefo sakavagay. Yamasanib uri yamayi yamapasarijaken. Sunadi macimasnekinyaken nyiptengda. Kapakaranes nado lomaam livu-livun kumalajaken. Muni makalanaranayaken. Inawi no ikasinanyi Yesu panyesingan ta no si marateng rana yayina. Mapika piapin su tawo do karawan. Yamukatan nga rana arua fare. Nisidongan na jaken no kayan ko pado ifuso.